салом. Мавзӯи имрӯзаи дарси мо афзоиши растаниҳои лӯчтухм ба рӯши растани ин гурӯҳ ин шӯъбаи растаниҳоро растаниҳои лӯчтухм мегӯянд, зеро ки дар ин растаниҳо тухмашон лӯч аст. Чӣ хеле ки дар пушта тухмон шумо дида будед, агар мо нишон додем ки мевапарда дорад, тухм дар дохили мевапарда иҳота шудааст, аммо дар растаниҳои лӯчтухм мевапарда нест. Аз ин рӯ мо дар растаниҳои лӯчтухм меваам гуфта наметавонем. Калимаи меваро мо дар растаниҳои пушта тухм истифода мекунем, ки дар онҳо мева ва тухм дида мешавад. Дар растаниҳои лӯчтухм танҳо тухм аст ва ин тухм дар дохили пӯлакчаҳои ҷалғӯза ба таври лӯч, яъне урён ҷойгир шудааст. Ва чалғӯза чист? Чалғӯза ин навдаи аммо кӯтоҳи шаклигар карда аст. Ба монанди гулам навдаи кӯтоҳи шаклигар карда буд, ку дар чалғӯзам навдаи кӯтоҳи шаклигар карда, ки дар он оянда тухм инкишоф меёбад. Тухми яъне растаниҳои лӯчтухм. Чалғӯза аслан стробил мегӯянд. Стробилус аз лотини стробилус яъне чалғӯза мешавад. Чалғӯза ду намуд мешавад дар растаниҳо, мешавад чалғӯзаи мардона ва чалғӯзаи занона. Аслан чалғӯзаи мардона андозааш хурд мебошад, андозаи хурд дорад ва дар асоси навда ҷойгир аст ва гурӯҳӣ, ба таври гурӯҳӣ ҷойгиранд. Ҳар як чалғӯза аз тир иборат аст. Тири марказӣ дорад ва рангаш аслан зарчатоб аст. Чалғӯзаи мардона зарчатоб аст ва ном дорад микростробил. Микро хурд аст, стробил чи? Чалғӯза. Стробил. Микростробил. Пӯлакчаҳои чалғӯзаро бошад. Пӯлакчаҳои чалғӯзаро спорофил мегӯянд. Микро чалғӯзаи мардона микроспорофил. Микроспорофил. Ва дар дохили ин пӯлакчаҳо, дар дохили хориги ин пӯлакчаҳо чӣ ҷойгир шудааст? Спорангия ҷойгир шудааст. Дутоги спорангия ҷойгир шудааст. Ин спорангия инҳоро чӣ мегӯянд? Микроспорангия. Баъд микроспорангия аслан ин халтачаи гардӣ аст. Халтачаи гардӣ. Дар дохилаш оянда чӣ инкишоф меёбад? Гард. Ва дар дохили ин халтачаи гардӣ чӣ ҷойгир шудааст? ҳуҷайраҳо ҷойгир шудааст. Ва ин ҳуҷайраҳо, агар мо якто инро калон кунем, нишон диҳем, ин халтачаи гардӣ бошад, дар дохилаш чи аст? Ин микроспараситҳо ном дорад. Микроспарасит. ва дар оянда ҳамин микроспарасит дар дохили халтачаи гардӣ микроспарасит тақсим мешавад. Аз он чанд ҳосил мешавад? 4 та ҳосил мешавад. 4 та микроспора ҳосил мешавад. Бо кадом роҳ тақсим мешавад? Бо роҳи меёз тақсим мешавад. Аслан микроспарасит дастаи маводи генетикиш дуэм буд, диплоид буд. баъд аз оне ки бо роҳи меёз тақсим мешавад, аз микроспарасит чӣ ҳосил мешавад? Микроспора. ин ҳуҷайраҳое ки шумо мебинед ном дорад микроспора. ва дастаи маводи генетикии микроспора чӣ аст? гаплоид аст, яъне н дастаи маводи генетикишон тоқ аст, зеро ки ин микроспарасит бо роҳи меёз тақсим шуд. Вақте ки ҳуҷайра бо роҳи меёз тақсим мешавад, дастаи маводи генетикӣ ҳатмин чӣ мешавад? тоқ мешавад. Ва оянда ҳамин доначаҳои гардӣ микроспора ин доначаи гарда, микроспора доначаи гарда. Амира мо як такалон карда нишон диҳем. Анамин агар микроспора доначаи гарда, ин чи? Доначаи гард. ва ҳамин доначаи гард оянда бо роҳи митоз тақсим мешавад. Бо роҳи митоз тақсим шуда
дар он ду ҳуҷайра ҳосил мешавад. ду ҳуҷайра, яке ҳуҷайраи вегетативӣ, дигаре ҳуҷайраи чи генеративӣ. Ва оянда боз ин ҳуҷайраи генеративӣ боз бо роҳи митоз тақсим мешавад. Бо роҳи митоз тақсим мешавад. Аз он чӣ ҳосил мешавад? ду то сперма, ду то нутфа ҳосил мешавад. Чӣ ҳосил мешавад? Нутфае ки дар луштухм ҳосил мешавад, мо мегем дорем сперматозоид ва дорем сперми. Сперматозоид ин қамчинак дорад, дар растаниҳои луштухм ва пушти тухм ҳамин нутфаашон қамчинак надорад, дорем микроспори мегем, сперми мегем, зеро ки он қамчинак надорад, ҳаракат кунанда нест. фаҳмо. Хулас ин доначаи гард мебошад ва дальше доначаи гард вақти ташаккул меёбад, баъд бояд гардолчаи ба амал ки доначаи гард рафта дар чалғузаи занона расад, афтад ва баъд гардолчаи бордоршаи ба амал биёд. Ва ҳоло мо ҷалғузаи чиро мегашем? Ҷалғузаи мардонаро. Мо гуфтем ҷалғузаи занонаро. ҷалғузаи мардона гуфтем рангаш зард мебошад, андозашон хурд аст, ба таври гурӯҳӣ дар асоси навда ҷойгир шуданд. Ва ҷалғузаи занона бошад, андозаш чи аст? Калонтар аст. андозаи ҷалғузаи занона калонтар аст. Агар бибинед, рангаш чи сурхчатоб аст. Рангаш сурхчатоб аст. ин чалғузаи чи аст? Чалғузаи занона ном дорад. мегастробил ном дорад. стробил. ва дар ин бо чи пулакчаҳои ҷалғуза дорад ку мегаспорофил. ин пулакчаҳо мебошанд ва дар дохилаш мегаспорангия ҳастанд. мегаспорангия. ана ҳамин мегаспорангия мебошад. ино чи дар байни пулакчаҳо чӣ ҷойгир шудааст? Мегаспорангия. ана мегаспорангия мегуфтаг мо ин чи тухмухча мебошад ва дар дохили мегаспорангия мо чиро мебинем? Дар дохили инҳо мегаспороситҳоро мебинем. Чиро ҳуҷайраҳои ибтидоӣ мегӯем? Мегаспороситҳо. ин чи аст? дар дохили мегаспорангия мо чиро мебинем? мегаспороситҳо. маънои ҳуҷайраҳои ибтидоии калон, мегаспороситҳо. ва ҳамин мегаспоросит дар дохили тухмухча мегаспоросит бо роҳи меёз тақсим мешавад. Кадом роҳ? Меёз. бо роҳи меёз тақсим мешавад. аз он 4 то чӣ ҳосил мешавад? 4 то спора ҳосил мешавад. ва дар байни инҳо яке аз онҳо спора чи калонтар мебошад. яке аз онҳо спораи калон мебошад ва ном дорад. ном мегирад чи? мегаспора. ва ана ҳуҷайраҳое ки се тои дигар чӣ мешавад? Редуксия мешавад, ҳал мешавад ва оянда дар дохили тухмухча ҳамин мегаспора ташаккул меёбад. мегаспора дар дохилаш чӣ дорад? ядро дорад. оянда ташаккул ёфта ва ана ин чи? Тухмухча. ин тухмухча аст. ва оянда ана ҳамин мегаспора ташаккул ёфта ба чӣ мубаддал мегардад? ба халтачаи ҷанин. ташаккул меёбад. табдил меёбад ва оянда ана ҳамин дар дохили халтачаи ҷанин калон кунем. дар дохили халтачаи ҷанин бошад. оянда аз ҳисоби ҳуҷайраҳои дохили мегаспора ядрои дохили мегаспора ҳуҷайраҳои он ҳосил мешавад. як то аслан ин тақсим мешавад, ду то мешавад. ду то ҳуҷайра мешавад
و باقی مانده حجیره باقی مانده چی را حاصل میکنن؟ حجیره باقی مانده دیواره خلطه جنین حاصل میکنن چی را؟ اندوسپرم رو حاصل میکنن. چی را؟ اندوسپرم رو حاصل میکنن. اندوسپرم و بعد از اون که این دو تا حجیره که مون میبینیم که در آینده یک از این حجیره نیست چی میشه؟ نابود میشه. حالا میبینیم. بعد خلاص وقتی که گردلچه به عمل میاد، گردلچه به عمل میاد ان دونچه گرد یک تا این دونچه گرد کشیم. همین دونچه گرد که در داخلش دو تا حجیره بود، حجیره وگتاتیو و حجیره گنراتیوی. این دونچه گرد به کجا میافتد؟ با چلغوزه میافتد و از حساب حجیره وگتاتیو چی حاصل میشود؟ روح حاصل میشود. روح واسه حجیره وگتاتیو حاصل کردن روح میباشد. خلاص وقتی که گردنیچه حاصل میشود، گردنیچه حساب حجیره وگتاتیو گردنیچه حاصل میشود، خیلی این پلاکچه های این چلغوزه مایع مخصوص میکنه. دونچه گرد رو قبل وقت دونچه گرد اینجا میافتد، حساب این مایع حجیره گرد میچسبد در این پلاکچه و از مایع اون با سبزی شروع کرده حجیره وگتاتیو گردنیچه حاصل میکنند. حجیره گنراتیو باشد در راه تقسیم شده و چی برای میتوز تقسیم شده با دو نطفه بدل میگردد و بعد از این نطفه یکم و نطفه دوم. نطفه یکم توسط ان اگر همینجا ما خباتا روی نقشه کشیم، اگر خلاص این روحی که تا کجا تا هسته حجیره وگتاتیوی این گردنیچه تا خلطه جنین. این نطفه یکم اومده با چی آمیزش میبود؟ نطفه یکم اومده با تخم حجیره آمیزش مییابد و تخم حجیره آمیزش مییابد. دسته مواد ژنتیکی تخم حجیره گاپلوید بود که نطفه هم گاپلوید است. بعد از آمیزش یافتن حاصل میشود چی؟ زیگوتا که دسته مواد ژنتیکیش یعنی دیپلوید میباشد. زیگوتا تقسیم شده به چی مبادل میگردد؟ به جنین مبادل میگردد. و نطفه دوم چی میشود؟ نابود میشود. نطفه دوم نابود میشود، تخم حجیره دوم هم نابود میشود و اندوسپرمی که ما دیدیم پیش از باردارشوی حاصل شده بود. پیش از باردارشوی اندوسپرم چی نشد؟ باردار نشد. چه خیلی که گویم در اینجا باردارشوی حاصل نشد، چه خیلی که در رستنی‌های پشت تخم ما آگاه هستیم. اگر این خلطچه جنین در رستنی پشت تخم باشد، در رستنی پشت تخم ما داشتیم تخم حجیره که دسته مواد ژنتیکیش گاپلوید و حجیره مرکزی که دسته مواد ژنتیکیش دیپلویدند. دوئین نطفه یکمی اومد با چی آمیزش میافت؟ نطفه یکمی اومد با تخم حجیره آمیزش میافت. دسته مواد ژنتیکی نطفه یکم اومده با تخم حجیره آمیزش میافت، از آن زیگوت حاصل میشه که دسته مواد ژنتیکیش دیپلوید و نطفه دوم باشد اومده با چی؟ با حجیره مرکزی که دسته مواد ژنتیکیش دیپلوید بود آمیزش میافت، از اون دسته مواد ژنتیکیش تریپلوید میشد و از این در آینده چی میشد؟ اندوسپرم این حجیره رو تقسیم می‌کرد، اندوسپرم حاصل می‌کردن. ببینید که این اندوسپرم دومین است، این اندوسپرم یکمین. اندوسپرم یکمین در رستنی لوچتو خونده میشود، دسته مواد ژنتیکیش گاپلوید است، پیش از باردارشوی حاصل میشود. نطفه دوم در رستنی پشت خونده میشود، دسته مواد ژنتیکیش اندوسپرم دومین در رستنی پشت خونده میشود، دسته مواد ژنتیکیش تریپلوید است، بعد از باردارشوی حاصل میشود. فرقیت اندوسپرم یکمین از دومین. خلاص ما دیدیم که در رستنی‌های لوچتخم باردارشوی دوچنده دیده نشد، زیرا که یک نطفه محو شد، هم تنها یک تخم حجیره باردار شد. تمام اندوسپرم در لوچتخمان اندوسپرم یکمین پیش از باردارشوی علاقه چی شده بود؟ حاصل شده بود. تشکر برای دقتتون.